min kai shroi tu nula Caroline la ro sang ite kan khwal zom bial tu MLA pu lal chuan thangate kan bial tu corporator Dr. Lalmal somate unser mang tu upa ke la leng lian te Tlangnuam Futsal Club player le coaching staff te MFA lama kan ho tu te Tlangnom kotlang shroi tu te le kotlang mi pui te in zawa in chimai ka buk chewa ya mingin lom puina anon ken vea tu nge min lo don sakang o kha kan zai thiam Cindy Khan kan nam la aron sa a emi chung chang hi thum hroya toy te han soi lok ka du a tun tha ni som ni le panga a hian session kan nei le dona chuta chuan romin rail sakang che ti hi kan nam la tan resolution in kan pulut dona atlang ngei po kan be se ya hetia kan nam la atia official kan lo pom so don ta ka chuan du dan pakhat kan neya he la kan sakre rang hian kan kut hi kan thinlung zona heti hian da zel ni se kan ti ani chuwang chuan tu na tang chuan in khoya po sai langin tun ma kan sakdan ang khani to don lowak kan ding zelanga kan kut hian kan da zel don nia futsal hi kum sangka zakwa som thuma khanin Uruguay an khel tana khovel huapa aboy pui tu Paul International Federation of Indoor Football FIFUSA aron pianga khovel huapa in elnate an kalpui china kum sangka zakwa som kwa chawa ramsang sanga Futsal Association 10 FIFA an zomta sang ka skwa somriat pakwa tang khan FIFA chuan Futsal World Cup akal pui tani mi pa World Cup chau siam lovin me che World Cup po asiam ta zela Summer Olympica sports discipline alani lawmna in Youth Olympic Games a chuan atel to thunga kumin October tha nei tur Dakar sang ni somnile paruk Youth Olympic Games Senegal pokhian futsal hi atil don to ani he game duang chuak tu te hian field zau zong le goal zau zonga handball anen tona substitution siam dana hockey anen tona player lu theiza ta le in khel hun re zonga basketball anen tona goalkeeper rules a water polo anen ton ani Bunzim zokemo in chunga khel thei tura duan football ania keni tlang rama cheng te tan hian alo thariawa kan thalai ten an tui pui to hleni aizol veng franga mimalin futsal ground an siama man join an khela aizola futsal ground te hi a ol ngai manglo khovel huwa point alar chakle a tuna hian mi makadoi somthum ten futsal hi an khel me ni asoi ani kumsang ni sompanga khan Asian Football Confederation chuan FIFA Thurel Bozuin a member association zinga futsal khel war turin riatira All India Football Federation point state FA chu mala turin riatira Mizoram Football Association chuan rang takin abozuya football introductory workshop to Sangni Som Pasari April Thakhan futsal introductory workshop to Abuat Saita All India Football Federation Friat Puya India Rama Futsal League Masaber po MFA Futsal League ani January ninga Sangni Som Priat Khan Ardeng Truama Hola Keltran ania Mizoram chuan India Rama ma kan ruaita ani AIFF Futsal Club Championship masaber hi kumsang ni somni pakhat khan kheltran ania Mizoro player engamozat te chu state pon klapa an khela champion team atel te po an oma
MFA in team atir nuwa trumni z semi-final kan thleng to a kumina Tlangnuam Futsal Club te chu inron champion ta ani kumsang ni somni pathum August thakhan All India Football Federation chuan India national team masabir adina player som pali athan chua zinga mizo player pali David Laltan sanga lal sang kima ke rolo puya Zonathal larong ball ate antela Asian Cup futsal qualifying round khel ngalin India tana international level a goal thun masaber le hat-trick siam masaber chu mizo tlangwal David Laltan sanga ani staff futsal championship sangni somni paruk chu Bangkok a khel ania India player som palizinga player paruk chu mizo player ania lal sang kima lal som puya ke rolo puya H Lalrin Zuala Vincent Laltuang Zela Jacob Langrong Bolate ania international level atum khatnatan silver medal dong ani Mizoram futsal history kan soilandu chanchu kan hlotlin na phena hian association thatak Mizoram Football Association anom ti alanga Mizoten futsal a hian talent kan nei tha ti alang boka India ram ruai tu kan di theyani chuwang chuan voi khat champion a hian kan du tok mayang ti kalawa Asia Khomol Pui Huapa in Elna AFC Asian Futsal Cup alaoma Sumi chunga chuan Khovel Huapa FIFA Noi in Elna Futsal World Cup te alom zela heng in Elna sang zok hi kan thlir phak tur ani India team atel phak nina kan lom tok ringot tur anilo India national team in ngana India national team te futsal World Cup thlen pui tu champion pui thei player ni kan tum zok tur ani chu riru chu MFA hian putlat se kan futsal players te point lo tum tlat ang chu tun haya age group cricket ma kan son le a lom man po kan lanuala cricket hi India rama sports larber sum tamna berania mizo ta khelchi tak ani kan cricket ground nei chun suaka cricket ground kha BCCI domestic tournament khelthei turin an cheime ka apan na kongkhu sarkar chuan PCC a siam atum mek ani Indian women hockey team mizo nula pani lalrim siamile than tluangite until meka professional footballer state pon club a khel meki players som sarivel kan nei meka anjinga hian India rampuma relo tak tak an om combat sports lama tlangwal Nazareth lal thazwal chuan one championship a contract mu khapin ma sona kan arm wrestler Danik Larwa tluanga chu Asian International Cup champion ania sports discipline dang badminton te karate te taekwondo te boxing te power lift te po mason na kan munasa a vaina po kan zinga national gold medalist omni in kafia e taekwondo peichonin black belt kania dan 7 dan kaningata chuan karate a black belt ka dong boka double black belt kania so mai chi kan mi alo nia in fiam na lama hianin heng chi sang hian kan thalai ten teina sang takan nei ti kan thria wangin kan phur khop maya kan flagship scheme bana kai manga ma kan lakna masabertan empowering Mizoram sports ti chu kan mang hialani sports minister thatak kan nia ani kai hruan nuai hian mathlir fel tak nein kan kala kumrei lo te chungin mason na po kan mun na sa a mason na sa zok kan mu chozel po kanin be sei ani futsal champion lom kan nia wangin futsal le football lama kan na to lang sa zual an soi thain ke fria a Tlangnuam Futsal Club 10 AIFF Championship an khel theinan hian
sarkar chuan les de department kaltlangin cheng noi khat le singa kan pe a Mizoram atanga Indian Football League khel club pani Aizawl FC le Chanmari FC te chu banakai scheme atangin noi somni panga ve in kan tran puya April ni som paruk sang ni som ni paruka first installment cheng noi som pasari point nga kan pe a second installment hi July ni som ni pakwa khan lan ani Football kai noi big sports infrastructure te an soila PMZVK 24-25 nuaya Tenzol hi nuai sangkhaza somre panga manania chumile new champaya nuai sangkhaza ni pakhat ate artificial football turf phanan thomek ania saski sanghi somni panga somni paruk nuaya join YM field vaivakon emitan hian nuai sangkhat da ania tin is lungdara nuai sangkhat leza henga hian artificial football turf phan turin tuna hian tender mek anni saski nuai abok nuai sangkhat manga mun sang somnga pasaria sports infrastructure siam natur tender chuamek ani bok saski nuai abok Mizoram ko sang somdia football playground cheng nuai zani manga cheithatna thozo to anni saski somni pathum somni pali nuaya samphai changput field stadium floodlight hi nuai zali songa pasari chu December ni som pani sang ni somni pali khan kahan hong nge a chuan saski atang vek hian lunglei thuam loe muala floodlight kandale don mek ani Tlangnuam Futsal Club te in Champion ti ka hriat vele khan social media lompui nei karon thon karon post nga la kan chuang em chuani Tlangnuam khotlang mi pui te po kalom pui chuwa inzara Mizoram kan ming tha a record dom tak kan nei thar ani nichina kan ngai thlak tong khan helaya mai ni lovin thil sanga heveng chuan om tak kan ram ti ming thatu India ram pumpuya po pakhat na ni na dang te po khain lo ne ya kan chuang chuwa kan lompui tak zet chuwa in kalzel na tura du sakna kan la na chu kalome